Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu wali kelas kelas 2 sane bakti di tiang lan alit-alit kelas 2 sane terus nasin Pak Guru. Mungkin irago melajar bahasa Bali sampun ring tema 3 utawi tema telu nggih. Nah niko ini tugasku sehari-hari. Napi niko tugasku sehari-hari. Alit-alit sebilang wai medue tugas. Tugas. Anecian tugas alit-alit teh. Contoh nih. Mar bangun semengan irago patut nampi yang saput. Sud nampi yang saput, wau ke kamar mandi. Kamar mandi mesugi lansane tiosa. Nah, sud nike maro nulungan daramu kemudian nyampat bebersih-bersih. Nike tugas alit-alit sud kedan wau lantas mesiram manjus. Nah, nike yen wentan tugas uli sekolah alit-alit ngai tugas ane kaicianan oleh Bapak Ibu guru. Sawireh irago melajah uli jumah, uli di jero, uli di jeruan, uli di puri, uli gerio. Belajar di rumah yang bahasa Indonesia. Dan itu contoh tugas sehari-hari. Dan make liu kari tugas alit-alit. Nah niko nah yang ingat-ingatan napi tugas alit-alit sebilang wai. Yang perlu catat niko semengan jamone irago mudiang catat. Bukan suat niko jamune irago nulungan ramo, jamune irago melajah, jamune irago ngajeng, jamune irago istirahat. Nah niko artinya tugas alit-alit sehari-hari. Sampun ngeresep, demugi sampun ngerti. Nah mungkin Pak Guru lanturang, mungkin irago melajah nulis nganggo huruf kapital. Tapi niko huruf kapital. Yang huruf kapital nih ke bahasa Indonesia, yang di bahasa Bali nih ke bahasa Bali nih ke huruf gede. Dijogen rago patut nganggen huruf kapital. Yang nih rago nganggo huruf kapital utawi huruf gede. Abis elingan. Maro lakar mulai nyumune nulis. Tulisanane ka pertama pasti ke nganggo huruf kapital. Dari huruf besar. Contohnya, mau jalan, M nanti harus nganggen huruf kapital, huruf besar. Ke pertama, nulis ini ke pertama. Nah, ane kedua, nulis adan. Nulis adan. Contohnya, adan tiange komang subrate. Komang, K nanti nganggen huruf besar. Komang. Subrate. S niko ngangon huruf besar. Nah niko kawigunan huruf kapital. Udah dua Ane nomor telu. Nulis adan genah. Patut nganggo huruf kapital. Uning adan genah. Adan tongos. Asal. Niko madan genah. Contoh. Napi. Tiang uli den pasar. Den pasar niko dene angon adan napi adan ngangon huruf kapital. Tiang uli tabanan. Tabanan dene niko ngangon huruf kapital. Sampun ngeresep dijawab benahne rago ngangon huruf kapital. Jumunin Pak Guru. Huruf kapital niko maangon abesi rikalaning irago lakar nyumunin nulis. Tulisan pertama, nganggon huruf kapital. Nomor 2, yen irago nulis adan. Adan sirojo. Adan orang tua, adan irago, adan pahlawan. Niko nganggon huruf kapital di maru nyumunin nulis, niko sampur harus kedan nulis huruf kapital rikalane irago ngai napi
adan genah. Nggih. Taman Safari tongosne di Gianyar, G-nya nika nganggo huruf kapital. Nggih. Kau contoh huruf kapital. Sampun alit-alit ngresep. Nah, yen sampun alit-alit ngresep, pembelajaran sane aturin Pak Guru, mungkin bahang Pak Guru alit-alit tugas. Elingan. Tugas nomor 1. Nggih. Tegarang gae lelimo contoh tugas alit-alit sebilang wai uli semengan maro bangun kanti suwut. Lelimo. Pesik jamune tiang bangun. Nomor 2, jamune tiang nulungin deramo nyampat. Lan seterusnya. Kayak lelimo. Contoh tugas sedina-dina. Contoh tugas sedina-dina. Yen bahasa Indonesia tugas sehari-hari ya dan kira ke bahasa Bali contoh tugas sedina-dina. Nika tugas ane ke pertama. Tugas ane nomor 2. Pirengang. Gantinin nganggon huruf kapital lengkara ane beten ane. 1. Adan tiangi imade sarno. Pun. Nomor 2. Pahlawan nasional ane uli Bali meparap I Gusti Ngurah Rai. Pun ane nomor 3. Taman budaya tongosne di Denpasar. Sampun. Ane nomor 4. Gumi Tabanan Keloktah daerah Lumung Padi. Sampun. Nomor 5. Imade Nuriano parap Bapak Kepala Sekolah tiange. Nike gantinin lengkara-lengkara nike angin huruf kapital ane benah. Menika dumun Pak Guru ngatur alit pelajaran rahina mangkin. Pak Guru mau pamit. Om santih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.